डाम्पार गारिजों दानजानानै जायगायावनो फिन सासे आइजोनि जिउ खहा। न'निफ्राय हाथाय खालामनो थांनायाव लामायावनो हरखाब जिउ गोमानाङो सासे आइजोआ। धेमाजि सिलाफोथार 1 नं दिफायाव थांनाय सानखालि बेलासिनि 4:30 मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो। अन्थाइ बाला दैखांनानै लाबोनाय AS222C 6707 अनजिमानि गंसे डाम्पार गारिया सासे आइजोखौ दाननानै जिउ खहा खालामदों। दिफा 6 नं वार्डनि थागिबि माइजुलि बसुमतारिया हाथाय खालामनो होननानै न'निफ्राय 200 मिटार गोजानाव थानाय 515 नं राजा लामानि साखाथिजों थांगासिनो दंमोन। बे समावनो हरखाबै अन्थाइ खुवारिनिफ्राय अन्थाइ बाला दैखांनानै लाबोनाय गंसे डाम्पार गारिजों हरखाब दानजानानै अबथिरा जिउ गोमानाङो। फोरमायनाय बादिब्ला डाम्पार गारिनि ड्राइभारा जाथाय खालामखांनायनि उनाव खारोब्लाबो गारिनि अनजिमाखौ थागिबि सुबुंफोरा रोखायै सिनायनो हायो। जाब्रबथायखौ लानानै ओनसोलाव बयबो सोमोनाङो आरो डाम्पार गारिनि आब्रुथि गैयै गारि सालायनायखौ सोंखारियो। এনেকা হলে আমাৰ দীপা 6 নং ওয়ার্ডৰে হয় একেতে বেচৰা বয়সটো প্ৰায় 43 মান হ'ব। এক্সিডেণ্ট হৈছে 4:30 মান, কিন্তু একেতে মাৰ্কেট কৰিবলৈ আহোঁতে তৎক্ষণাত অৰুণাচল পৰা কুৱাৰীত চেঙেমা লুট কৰা গাড়ীয়ে মাৰি থৈ গুচি গ'ল। নামটো মাইজুলি বসুমতাৰী। বয়স কিমান হ'ব? 43 মান হ'ব। পৰিয়াল ঘৰ ক'ত? পৰিয়াল দীপতে 6 নং ওয়াৰ্ডতে একে ইয়াতে। মেইন এক্সিডেণ্ট কৰা মাত্ৰ 100 মিটাৰ আঁতৰত 226C 6707। এতিয়া গাড়ীখন ক'ত আছে? গাড়ীখন পলাই গ'ল ইয়াত। অনলাইন ক'ত আছিলে গাড়ীখন? ধেমাজি ষ্টেচন, কিন্তু AS222C বুলি আমি গম পাইছোঁ। গাড়ী নম্বৰ আছে AS222C 6707। ডাম্পাৰ ডাম্পাৰ কি কৰি আনিছিলে? চেঙেবেলৈ গৈ আছে। ক'ৰ পৰা আনিছিলে? অৰুণাচল কুৱাৰীৰ পৰা। কি আছিলে? তাৰ মাইজলি বসুমতাৰী। মাছলি বসুমতাৰী। পৰিয়াল ল'ৰা ছোৱালী আছে নেকি? বিয়াই কৰা নাই। বিয়াই কৰা নাই। কেনেকৈ ঘটনাটো হ'ল? ই মানে গাই ল'বলৈ আহিছিলে, গৰু এই গৰু লৈ পেলাই ঘূৰি যাওঁতে মানে এনেকুৱা হৈ গ'লে। ক'ত ঘটনাটো হ'ল? ইয়াতে এই তাহিৰিকৰ জেগাটো কি কয়? দীপা 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 তিনিআলি। মৰিলে নেকি? স্পট ডেথ হৈছে। প্ৰথম ডাইৰেক্ট মই আহি পেলাই চাওঁতে নাইয়ে, মানুহে পূৰা ৰঙাই দেখিলোঁ। কি গাড়ীয়ে মাৰিলে? মানুহবিলাক ক'ব নোৱাৰে, ডাম্পাৰ বুলি কৈছে। মানে ই ঘৰত আহিম বুলি ভাবিছিলে, বেচেৰা গাড়ীটো পোৱা নাই বুলি মোক কৈ দিম বুলি। মই ঘৰতে আছিলোঁ, কাণ নুশুনে। বিয়া হোৱা নাই, সি সৰুকৈ বিয়া হোৱা। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो PhD डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसेयै बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशना थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।